megalayapost.news. Kalalong ka jingkimen ka bakraw ye kinong ilam ka himanong klaw kata nadu usim ki menteri lemat kiwi kata hadin bau baksos ni sotun MLA ka jirang konsumsi ulalik ban pripai bano ya ka office trekam jong ka himanong klaw patak mak branch habapli ka tik office ka himanong klaw patak mak branch nalor ka jingdon MLA ka jirang lasakhiru daga jingdon lang upaim Prester Manik Simli sim ka himanong klaw u Dr. Keston Bell Manik Simli deputy sim ka himanong klaw nang tahu Pak IMH walang SIM ke hima jirang ki menteri lembaga kisodasnong ke Tanya Western Riboy bat na himanong klauru ya kate ke office rekam ke himanong klau patak mak branch late haga jinglut ke balong pralak tengka haga balate lembaga jing penmang pisa naka Chief Minister Special Rural Development Fund. Saya hari ini kupur nakalian jonga kung MLA kung MDC jonga jirang konsumsi ngapil pawe kiting sokmen kiting songo yublay ng puno tao nangda kicingkat ku ya ka office ng himanong klaw kani ka office building ngapat may kapangitan siyo ang kapi ribbon ngapil pawe kiting songo yung Honorable Chief Minister ya kiting spoon kajongi. Thank you so much, our Honorable Chief Minister, Sir Conrad K. Sangma, for the Chief Minister Special Fund, which we have allotted to the office of Himanong Klaw here in Patakma, the office branch. Thank you so much. I'm really grateful to you, sir. Because of you, Jirang constituency has transformed to a new light constituency. And we have seen many developments all around. We have seen the civil subdivision, the college, and the stadium which will be coming for the foundation stone, and the all-round development. Thank you so much, our Honorable Chief Minister. Kalau man long pusing kas, kali kesini dokter pang dokter lima juga. Baru jangan keluar. Nhưng nó vẫn không gặp mình pháo thì cái chính số thì làm hơi vào đầm của nó nắng cái chính lôi trong y mình nó sân nhạc cho cái hima trong y hai cái là hai cái chính con hàng bắn sân ya cái này cái office building trong y cũng bên chim hôn cái gì bằng business luôn sao tuần nama kaji keluar jam pi, kaji tinggal jam pi, bat kalau berkata, jam kaji pau jam pi, kaji tinggi, ya kekul saja di Himanong Klaw, kam kekul saja di Himanong Klaw, hari ini kadang Western Riboy kaji tinggi, ubulin nak kekul itu, macam nak kaji bat kam untuk ini saat kesempatan pergerakan. Ya itu ini kami boleh aja di kumpulan jom kan kadang katang jom. Jika dia ngamla ada mereka penpakai kerja semua, yang sifat staf badan buram jemi, mesti kontrak kesan mah. Ubalang baju ini, MLA badan buram jemi, ilana. Dan ayah kan dekat office. Jom kahima jom di hang departemen. Kemudian sebon isar, nama kacing sebon kacang pi. Walang ba jom pi. Mio, mentak si mentak ke. Dia kan kacing les dengan buram. Pan play, dia ke office temai. Bakom ju, kamalong ru. Kacing ke. Dia kacing dalam sampah senam. Jom kahima jom di hang de. megalayapost.news.